Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, aya asinan sayuran, terus lalabana aya rebusan daun singkong, sambal terasi, bonteng, terong bulat, asin peda, nasi juga kerupuk. Oke guys, sebelum makan santap berdoa dulu. Amin amin amin. Amin. Asinan guys, cobaan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asin peda ya guys. Ada hujan nih guys. Air kerudung. Bahaya guys, hujan gede mah. Hujan gede yuk.
Mantap. Agak. Hmm.